Poštovani prijatelji, poznanici, borci, Jajčani, Travničani, Novotravničani, hvala vam večeras na ovom impozantnom zaista dolasku. Znam da je subota i znam da u Travniku subotom ove aktivnosti nisu baš omiljene. Znam da Travničani više vole radnim danima ići na promocije, a vikend ostati za sebe. Hvala vam puno, zaista sam zadivljen. Zahvaljujem se i predsjedniku našeg udruženja Remzi Šiljku. Ja često kažem, jedino udruženje čiji sam član osim lovačkog društva Srndač Jajce je još udruženje Za tebe BiH SBK i to mi je dovoljno. Zahvaljujem se Remzi, zahvaljujem se i svim ovdje članovima udruženja našeg koji prepoznajem, vama svima. Slušajući ova izlaganja razmišljao sam o ovoj publici, većinu vas poznajem i lično imenom, prezmenom, neke izviđenja i razmišljao sam to je taj svijet u kojem ja živim već 30 i nešto godina. Dakle od 92. od dolaska iz Jajca u Travnik pa sve do današnjeg dana, bez obzira što sam već, evo ne znam, ja preko 20 godina u Sarajevu, taj ratni životni put u Srednjoj Bosni, u Travniku me uvijek nekako vezuje tu i uvijek sam ostao vezan za ovaj prostor i sad razmišljam o tome, to su ti moji ljudi s kojima sam eto proveo čitav život. I još mi je nešto palo na pamet gledajući vas, kako mi je lijepo da na jednom mjestu vidim dosta Jajčana i Travničana. Što su, ima ovdje i prijatelja iz Novoga Travnika, ima iz Viteza, ima Busovljaka. Evo Adis je to rekao, dakle nije meni Travnik drugo, nego ja nikad nisam mogao odlučiti, niti želim odlučivati šta mi je preče, šta mi je draže između Jajca i Travnika, između Jajčana i Travničana. Kao vjernik svoj život onako ponekad razmišljam u životopisu Božjeg poslanika alejhi selam, pa često kažem Jajce je moja Meka, Travnik je moja Medina, odnosno Travničani su moje Ensarije. I valjda se zato meni život uvijek tu negdje vrti i zaista sam sretan što vas sve vidimo ovdje zajedno u svijetu kojem ja pripadam, dakle moj svijet. Rođak general Emir reče kako on čitav život uglavnom i radni vijek vojnik, ja nisam, ali eto čitav radni vijek i mlado sam s vojnicima. Iako nisam vojnik i dok je on to govorio razmišljao sam, evo i večeras sam u društvu opet vojnika. Trojica generala su mi promotori ove knjige i mislim da to nije mala stvar, nego zaista mislim da je to golema stvar, da ovu knjigu predstavljaju trojica generala. To govori i o značaju ove brigade. Naravno, mi smo prijatelji, poznajemo se, ali to vidim kao poštovanje ovih generala i ovih ljudi prema ovoj jajačkoj brigadi koju prepoznaju. Ja neću puno duljiti, samo za ove mlađe koji možda ne znaju, a možda ne znaju ni stariji. Načelnik Dautović je rekao da je brigada 7 puta, činim se ste vi rekli, mijenjala. Tako je. Znači, to je jedina jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je 7 puta tokom rata mijenjala komandno mjesto po različitim opštinama. To govori o karakteru te brigade, to govori o njenom izbjeglištvu. Dakle, brigada je bila angažovana, čuli smo, na više bojišta tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, u nekim trenucima je bila angažovana i na više različitih bojišta, a u nekim trenucima je bila angažovana sa 2 agresora. Prvi bataljon u rejonu Visokog prema vojsci Republike Srpske, jedinice 2. i 3. bataljona u smjenama na Ilijaško-Brezanskom ratištu, istovremeno na području Žepča, Zavidovića, 3. bataljon konstantno u rejonu Busovače, dakle isto vrijeme sa 2 agresora. Logistički uslovi su bili izuzetno, evo čuli ste jedan primjer, ja sam u knjizi naveo ih i više, i to je izuzetna teška situacija, naročito za ovu brigadu koja je imala jako lošu i slabu logistiku kao izbjeglička brigada. I još jednu stvar, da baveći se ovom brigadom, to sam tek kad sam završio knjigu shvatio, da sam zapravo ponovo došao do neke knjige koju bi mogao nazvati verzijom rata u Srednjoj Bosni po kojoj sam ja prepoznatljiv. Jer ova brigada je prošla gotovo cijelu Srednju Bosnu, evo ova mjesta u koja sam naveo, pa plus su otišli i do Kupresa, otišli su i do blokade Sarajeva. Moj princip rada u ovoj knjizi je bio da svaki prostor gdje je brigada ratovala, da prethodno opišem šta se tu desilo.
da bi borci razumjeli zašto su bili na Žepču, da bi djeca njihova, potomci znali zašto su njihovi očevi, dajđe, amidže, pardon, i mene uzmu emocije, ginuli na Žepču. Uzmu me emocije, dakle, ovo ja sam Jajčan, ovo je Jajačka brigada i u njoj poginuli moji rođani. Srećom kad piše mogu vladati emocijama jer tad ostavim malo tastaturu sa strane dok se ispušim da nastavim hladne glave. Dakle, sve što sam radio, svaki dio, oslobađanje Vlašća, oslobađanje Kupresa, deblokada Sarajeva, da ne nabrajam sve, prethodno sam objasnio situaciju šta je bilo na tom prostoru, da bi se razumjelo, da bi prvo borci 305. razumjeli što su bili tu i da bi se mogla dati ocjena ukupnog doprinosa Jajačke brigade. Na taj način, dakle, šetnjom za čatama, vodovima, bataljonima brigade, ja sam ponovo prošao kroz Srednju Bosnu i ponovo napravio nekakvu hroniku rata u Srednjoj Bosni. Naravno, nije to kao ona, nemojte misliti da je prepisano. Međutim, ova knjiga je i šira od one. Rat u Srednjoj Bosni je 92. i 94. A novina kod ove knjige jeste i ljeto 94. Pa potom oslobađanje Kupresa, oslobađanje Vlašća, deblokada Sarajeva, ove završne operacije. Tako da je, iako je bilo teško raditi, mislim da će biti vrlo interesantno čitati ovu knjigu jer ovo nije bila, da kažem, obična brigada koja je rat provela uglavnom na istom prostoru. To je jedna, sad bi mogli reći, avanturistička brigada, znači koja je prošla širok prostor i kad budete čitali knjigu, bit će vam interesantno i korisno da možete saznati, dakle, i dosta šire o samoj brigadi. I ovo što sam htio još da kažem, ono što većina ne zna, prvo komandno mjesto 305. brdske brigade bilo je ovdje u Travniku, jer je brigada određena, odnosno formirana za oslobađanje Jajca, međutim, pošto nije bilo odgovarajućih uslova, za par dana je komanda brigade prebačena u Bugojno, potom u Gornji Vakuf, gdje je zatekao prvi sukob sa Hrvatskim vijećem odbrane, potom u Bilješevu i dalje da ne duljim, pročitali ste u knjizi. Ovo što je general spomenuo, sjećanja pripadnika, je drago mi je što je ovo, jer sam upravo to želio. Ovo je moja prva knjiga u kojoj sam odlučio da u prilozima ubacim i sjećanje boraca, pripadnika iz različitih segmenata, od kuhara, logističara, komandanata, jer sam pomislio da bi to moglo biti interesantnije čitaocima. Dakle, da poslije mog naučnog teksta čitaju i živu riječ učesnika, pripadnika brigade i njihovih sjećanja. Na drugi način, general je to rekao, to potvrđuje i onaj dio teksta koji sam ja napisao i baš mi je drago, znači večera sam dobio prvu informaciju da sam dobro postupio što sam uradio. Hvala vam svima, da vam više ne oduzmam vremena, a da prepustimo riječ našem čuvenom komandantu Halidu Dediću. Hvala vama na pažnji i uživajte.